Pataka panji-panji miwah surat sakti I Gusti Ngurah Rai sampun rawuh ring Kota Denpasar saking Taman Makam Pahlawan Margerana Tabanan. Pengrawuhipun sejroning pekeling puputan Margerana. Pataka panji-panji miwah surat sakti I Gusti Ngurah Rai kemargiang ring Kota Denpasar Pamekas ringkor Lilebuana daweg makudang-kudang rahina sanes sampun lintang. Pataka panji-panji miwah surat sakti kairing ngeruruh Yayasan Kebaktian Proklamasi oleh pemuda Pancamarga miwah dasan sisi sekolah. Pemargin pataka panji-panji miwah surat sakti kairing antuk lagu perjuangan. Pataka panji-panji wiedin surat sakti I Gusti Ngurah Rai kagenahang irike selami rahina. Wakil Sekretaris Pemuda Pancamarga Provinsi Bali Rai Riawati Mausang. Pataka panji-panji wiedin surat sakti I Gusti Ngurah Rai jagi kairing ngidahin Bali mawit saking Denpasar saha pamuputipun ring Kabupaten Tabanan saking tanggal dase kantos kalih dase November sani cakirau. Parikrama puniki pindah ke parikrama nyabran warse sajroning pakeling puputan Margerana. Toleransi, disiplin, rasa nasionalisme dan jiwa semangat tentang mengingat pahlawan biar lebih diingat lagi gitu. Daweg punika Ngurah Rai lina ring payudan nyane ngelawan Belanda. Parikrama puniki medue tetujon makilingin sapunapi pabila patian Ngurah Rai saha kaabtiang Presida dados tetuladan parayuana ring galahe mangkin. Kita mengadakan tapak tilah itu hampir sudah 25 tahun yang lalu. Sampai sekarang bisa kontinu. Supaya generasi itu tahu bagaimana perjuangan orang tua mereka. Ketua Yayasan Kebaktian Proklamasi Gusti Ngurah Gede Yudana sane taler pindah ke okan nyane pahlawan I Gusti Ngurah Rai Mausang napak tilas saha parikrama puniki sampun kemargiang saking Slaywarse sane sampun lintang. I Gusti Ngurah Gede Yudana ngawohin parayuana ring galahe mangkin nenten kabuatang mangde mayude nglawan penjajah nanging sapunapi ngarepin panglimak zaman wiadin teknologi. Suparian